Talo falava o Tala Fou mai lisi fufonga le lau mua mo le nei tae au, a so iwa o NOV ma lua a whelua tolu. E tolu i tu malo whaapalota ua tu ina atua loa ia talosanga i le whaamasinonga whai tu malo mo le toi whaita wina o palota e lua talosanga le National ma le talosanga e tasi a le Labour. O tama ki makaurau e whaapalota o lo ese ai takutai Tash Kemp o le te pati Maori ma peni henare i le lona lua o le sui o le Labour. E lua se furupalota na manumalo ai Helen White o le Labour, ia Melissa Lee o le National i Mount Albert. O le asona na fina whaangatai talosanga mo vaenga wha upufai e talosanga muni i tu malo e toi fia whaitawina palota o Rachel Boyack o le Labour. E lua se fuluiva palota na manumaloa ia Blair Cameron o le National i nele sone. O le tau le se fulutasi le tae au nei e amata toi whaanga solo ai le whaitawina o palota nele sone. O tamaki makauro ma Mount Albert e amata toi whaitau i le itula iwa i le tae au la songa fua o le vai aso fou. O le asona na fina fono ai mo le taimi mua sui o le pātia le New Zealand First Derek Ball ma le sui a le Act Andrew Kittles taluna mai a le whainga pālota. O le fonotanga sa wha moe e whaatala no ai le sootanga i le vao vaenga wha upufai a wale whaatuwina o se whainga malo fou. Na lafo i le taitai o le vaenga wha upufai a le Act David Sāmoa se whi autustusia i le taitai o le New Zealand First vao wasa mana ia Winston Peters tai e le Italiane Peters ona naia masalomia o se whi autusitusia tau whaasise. Ua whaasilisila mai e le Youth Line po le au nangai vilina e tupulanga Tala Fou mo se whesosoani. O le amawhaiona tatala mo wala au i le lua se fulufai tu la fitu aso le vai aso. Ona o le mawalunga o whaafita auli i le soifua maloloina o le mafaufau o tupulanga Tala Fou. E tusa male se fulu lima afe tupulanga Tala Fou i New Zealand na whesosoani i aile au nanga i le tausanga taluai ma sa whaatapula avala au i le po. Peitai na whaalia le pulesili Shay Ronald o se la sanga taua lea mo le au nanga ua mawhaiona tatala whaasa au loto i le lua se fulufai tu la e mawhaiona maua e Tala Fou whesosoani i so o se taimi. E tasi te sima le whaamiliona tā la na masani ona whaatupe ai le au nanga mai la tau lava sa ili ngā tupe. Peitai ua ofo mai le whale tupe ale ASP e whesosoani i le whaatupenga o le au nanga i le po. E silia ma le whase lau Tala Fou na whesosoani i aile Youth Line pea o le lua se furumasi na taluai. Lua se furupasene na wheangai ma whaafita auli o le pule leola. Se furupasene na whaao o manua ia i latau lava ma le 5% i Sāwanga. O le fitu 5% o i latau na whaia i le suesuenga na whaamaonia o le soifua maloloina i le mafaufau na laualunga i whaafita auli. O le taule ale a Sāmoa i a Henry Onesemo na soifua nei Amerika Sāmoa a olona soifuanga atoa na soifua nei i Sāmoa i sisifo. O le naunau ta inga o mātua Onesemo ina ia maua se tusifo lau Amerika o Henry. Ia alua i Amerika ma avea ma se milionea. Pei ona saunoa Henry i lunga o porkalame ale TV tasi i le po ana po. O le atatalaina i au kilani se fale ainga alea tau le alea. E whaatinoina i tutonu le suavai po o le umu e ngausi ai tau mafa Sāmoa muni. Sa avea masui o le militeli i Amerika le Hawaii Air National Guard ma sa awai i au siva i Orlando. Ina ua toitaliu Onesemo i Sāmoa na amata o na fia e a oa o le ngase se ina o tau mafa Sāmoa. Na toitaliu mai i New Zealand masiasi i le fale ainga ale Merediths. Lea e ana ina e Michael Meredith. Ma amata whaafainga luenga ina ai o se tangata kuka. Na vave o na tele le to mai e a o ina i Henry ila na ngaluenga. Ma o le isila asanga fou mo Henry pe o na whaatala noa i lungo le TV tasi le po ana po o le tatalaina lea o lana ia fale ainga fou ua whaaingoa ina o le tala i au kilani. A tonu e tatau i le whainga malo tausi o na whaatope na sa ili se minista fou mo le vai fafo. Ina ia whaanatina tiai o na tau mawhai e au mai tangata New Zealand o lo opoloka i Gaza. E na ole toa tasi mai le toa lua tasi o tangata ma a inga New Zealand i Gaza ua whaatanga o na malanga e se mai. A o whaaua waile taua masi itia pia ilunga le numera o tangata maliliu. I tangata New Zealand lo o i Gaza
e au fia i se ainga e toa ono mai kalai estete na malanga siasi Gaza. Ai onina yaso mulimuliane a mataloa au sofa inga ale Hamas. O le aso toa na ineye faale au ngai na umai tofi minista mo le fainga malo tausi peitai. A o atu le fai unga le vai aso ele i faavaina se fainga malo fo. O le afa atauto Loa Grant Robertson e avea ma minista o le vai fafo mo le taiminei. Pei ona whaailoa mai le ofisa o le palemia tausi a Chris Hipkins. O se suenga mo moana whaia i New Zealand, na whaailoa ai le tele o Sauanga i whaala potopotonga o i tuainga tutusa Pasifika i New Zealand. O se suenga pito sili o na tele na whaatauna uina, le Manalangi Project. Sa suenga ai le toa fitu se laulima se fulu o tangata Pasifika, e le tuainga tutusa, mai le atunu a toa. Ma o le whase lau valulua o ila atou, na whaalia i whaamaumaunga, e au wai i whaala potopotonga a le Rainbow Community, na whaalia le whaurulunga o polo ke tia le Manalangi. Seu taafili Dr. Patrick Thompson lea sa whaatautaia le suenga, na whaailoa e mo o mia ni tangata Pasifika e whaaululu i ai nisio au nanga, mo le soifua malolo ina whaapea isi whaala potopotonga. Ona o le mawalunga o numera i Sauanga, e whea ngai matangata Pasifika o le tuainga tutusa, i totonu o whaala potopotonga. O le tele o Sauanga e awala mai i upu masoa, e lafo pe a siasi la tau nei, i au nanga ale soifua malolo ina e sa ili fesosoani. E to tele i la tau ele isi la fia le tele o au nanga e anga va ai. Ma o le lua vai tolu o tangata na whaia i aile suenga, ele isi la fia le tele o au nanga mo le soifua lau le lei, ma le soifua malolo ina o le mafaufau e anga va ai. I le whengai ai o le atunu o ma le siitia mawalunga o tau o loa ma tau mawhai fale o loa. O loo wa aia le whaau au pea o na pau le tau o maamoe, ma le whaamoe e whaau au le pau o le tau e o atu i le tau sanga fau. Pei ona whaalia le taitaifono o le whaala potopotonga a le au whailafu manu Toby Williams. O le mafu anga o le pau i a ano maamoe, ona ua tele ma ova le sapalai o a ano manufasi mai au se talia. Na whesiningia Williams, po le atonu se umi o le a pau ai le tau. Pei taina taliane e leo mautino ale lei, e masalomia e mai le sefulu walu maasina, anga i le lua tau sanga i le lumanai. O loo tatalia pea e ave pasi ale Kinetic, le asa New Zealand pas mua, le folafolanga e si ai o la tututongi whaatasi ai matutongi mai maasina o tuanai, ona o se vaenga o le malilienga sa whaia mo ave pasi, e ono tasi miliona tala le ana folafola e ala atuitu la fono mo malilienga ina ia le leima talawhea ngai tutongi, pe ona whaia i le tausanga taluai. Ina ia una ia i le si o tutongi o ave pasi e wheoa ai anga i tua, urban bus drivers, i o atu i le taitolu se fuluta la i le itu la. Au ave pasi po regional drivers, i au o atu i le tailua se fuluwalu ta la i le itu la. O lo iai fo i le folofolanga e toi tutongi a matamai i le aso mua a perila o le Kinetic. O se tasi o au nanga pito te le mo pasi tutonu o Wellingtone e whaatau tai pasi numera lua, tolu, se fululua, lua tasi ma le lua se fulutolu. Na ta ua le taitaifono o le komiti mo le whela awa inga a le whaamanumalunga o pulenga nuu a le ituma lo Wellingtone, Thomas Nash, e tatau ona o atu i le whai unga o le maasina nei ua totongi si i tanga o ave pasi. I whafuato New Zealand, na lipotia le TV tasi ua mawhai ona toi whaalelea le au nanga le kamupani telefoni ma initaneti le Optus i au se talia. Le ana iai se whaale tonu mai le silia ma le iwa i tu la ana nafi. E toa tele tangata pisinisi whale mai ma kamupani i au se talia. E whaonga ina le au nanga le Optus na motusia feso tainga i telefoni ma le initaneti i le aso ana nafi. E lata i le se fulu miliona tangata i whaonga ina le Optus na ngā o ia whaamaumaunga i se oso whainga i masini te konolosi i le luafe lua. O le motusia i o feso tainga na nafi e le o se oso whainga i masini. Pei ona whaamaunia mai le pule sili o le kamupani i a Bea Rosmarin. Na tapunia uma au nanga mono foafi me le pone maisi se tete o Australia ona o lea whaale tonu i le aso ana nafi. Tala Fou ia mai le si ufofonga o le laumua mo le nevaenga